Сите разлики кои И што кemi постоја унисуар досега, të gjitha ние qëndrimet deri edhe Ние në надминавме сите ставови, сите разлики, marrëveshje edhe për се до дури ministrat e ri, zavensat имињата за ministrat новите të министри и ri, заменици министри. mbetet që nesër të И остана lektorohen само уште утре да се materialet лекторираат definitivisht të дефинитивните marrëveshjes материјали së sonme. од вечерашниот договор. U bë mirë për Republikën e Maqedonisë, u bë mirë për Стана добро за Република Македонија, стана добро за сите граѓани на Република Македонија. Sigurisht kërkush nuk është И triumfator, të секако gjithë дека janë të никој не fituar, триумфира, сите победија, as nuk ka të humbur нема губитници. Dhe jam shumë i bindur И јас сум që убеден kemi bërë një punë të mirë. дека направивме добра работа. Благодарам Кои многу. се имињата на новите министри? Ќе ви Кој е нов кажат министер они. за внатрешни работи? Sigurisht do të japim deklarata dhe të Ќе ви tjerë. дадат Oliver изјави Spasovski другите. do të jetë Оливер министër Спасовски i ќе биде punëve të министер за brendshme. внатрешни.